Uyu munsi rero ni Champions League tugomba kuganiraho nk'uko mubimenyereye, abantu tubana buri munsi bo barabimenyereye. Kuri joro habaye imikino igiye itandukanye, ikipe ya Arsenal yakinaga n'ikipe ya Leverkusen, mu gihe ikipe ya Chelsea yakinaga n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ku rundi ruhande ikipe ya Manchester City yakinaga n'ikipe ya Real Madrid. Ni umukino wari ukomeye cyane ku mpande zombi, ariko n'ikipe ya Arsenal na Leverkusen, abantu babonye umukino Leverkusen yakubise Arsenal, ku bw'amahirwe Arsenal iza kwishyura igitego ku munota wa 89. Ni umukino wari umeze nkaho urangiye Arsenal abantu batangiye kwitakariza icyizere, mu gihe ku rundi ruhande rw'ikipe ya Chelsea ndetse na Paris Saint-Germain, Chelsea bayinyagiye ibitego 5 byose. Ni umukino rero, ni imikino myinshi yabaye muri iri joro, ariko mureke tuze tuganire ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Man City. Umukino wari ukomeye mu buryo bwose bushoboka, ariko tactically umutoza Pep Guardiola ikipe ya Man City yabanje kumva ko ibintu byarangiye ku ruhande rwa Real Madrid, kuko ari ikipe yari yugarijwe n'imvune, kuko bamwe mu bakinnyi babita key players batari bari kuri uyu mukino. Icyo kintu cyagasuzuguro nicyo ashatse kuzana kuri ikipe ya Real Madrid, mu gihe Real Madrid yari ifite ubushake n'ishyaka ryo kuba yatsinda iyi match yabereye kuri Santiago Bernabeu. So uyu mupira rero tugiye kubanza tuwusesengure gute tujye mu mizi, ariko reka manze ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, ndagusaba ko wakanda subscribe ukanakanda like kuri iyi video, kugira ngo tuzajye tubana buri munsi ukanze subscribe iyo cizo andi video yari yose bahita akamenyetso kerekana ko hari video igeze hanze, ko niko kamaro ka subscribe. So twihuse kuri Real Madrid ikipe ya Man City, ni umukino nekereza ko abantu bari batanze prediction ya Man City kuri buza gutsinda Real Madrid byibuze ibitego bikeya, ibitego 3-1, ariko birangira mu gice cya mbere ikipe ya Man City imaze gutsindwa ibitego 3. Abantu bakavuga ati se iyi ni Man City cyangwa se iyi ni Real Madrid bavuga ngo yugarijwe n'imvune? So tactically ikipe ya Real Madrid yazanye ubwenge twavuga ko itari isanzwe ifite, ariko reka manze mbereke ikintu kimwe kiri muri Real Madrid kinagora abatoza muri iri joro kitabayeho. Mbere na mbere ikipe ya Real Madrid abantu benshi bavuga ko ifite ikibazo cyo kuba ifite abasitari benshi, icyo kintu tubanze tucyumve. So ariko uyu munsi icyo ibisubizo byatanze nuko abakinnyi bakinye wabonaga ko bya bintu byo kuba ari abasitari babishize hasi, baba bakozi mu kibuga. Ndaguhereza urugero nka Vinicius Junior, nimba akina hariya kuri 11 kuri 11 yagarukaga kuri 3 yabo akaba mwiza mu kudefendera Real Madrid. Icyo kintu ntago gisanzwe kibaho. So icyo kintu rero cyo kuza ugafasha bagenzi bawe nuko yarazi ikintu ashaka. So mbere yuko uyu mukino ukinwa, kimwe mu bintu babanje kwica mu mutwe wa Pep Guardiola, habe aba staff managers mu ruhande rwa Real Madrid bagiye bakora televiziyo itandukanye bakavuga ngo Man City ni ikipe yoroshye. Icyo kintu mubanze mu cyumve, abakinnyi dufite bakomeye nubwo bafite imvune, ariko Vinicius wenyine arahagije kugira ngo atsinde Real Madrid. Icyo kintu kukivuga, Pep Guardiola yamanuye ekipe ya Man City avuga ati no Vinicius bavuze ushobora kuzatsinda iyi Man City yanjye, abari we mufata. Aho ngaho nakabuza mu mutwe wa Pep Guardiola bari bamyishiye mu mutwe kuvuga ati Vinicius wenyine arahagije kugira ngo yice ekipe ya Man City. Ukuva umutoza arabyivugiye, so uhita utekereza ati niwe mukinnyi ngomba kwibandaho muri Real Madrid na wundi muntu bafite. So icyo kintu rero cyatumye Vinicius ataba umukinnyi wagaragaraye cyane muri uyu mukino, nubwo baje kuba mukoreho penalty akaza kwitera akanayihushwa. Ariko Pep Guardiola yabanje aravuga ati iyi kipe ya Real Madrid ifite ikibazo cy'imvune, habe mu by'umwihariko mu kibazo kijyanye no hagati muri median, hakazaho no kuri attack. So Vinicius rero umukinnyi ukinira ku ruhande yavuga ati uruhande rwa Vinicius mu ruheze, kuko Vinicius yafataga baro ukabona abakinnyi ba Man City byibuze 3 cyangwa 4 bamuhengamiyeho, akavuga ati niwe muntu bafite wenyine ushobora kuza gukora itandukaniro muri uyu mukino. Ariko nanone ugasanga umutoza wa Real Madrid Alvaro nawe yafashe indi tactically, aravuga ati nimba bafashe Vinicius dushobora kuba dufite undi mukinnyi ushobora kuba yakora itandukanyirizo ry'icyo Vinicius yari gukora, ariko akaba yaba eliminated n'abakinnyi ba Man City
uwo mukinnyi nta wundi mwari kubona ni Valverde. So mu buryo bw'umukinire ikipe ya Man City yakinye mediane kurusha uko yakinishaga impande cyane, kuko nanone ku ruhande rwa Real Madrid na playmaker bafite. Icyo kintu manze mu cyumba, nimba uyu Valverde ari umumediateri wa Real Madrid, ariko kuko bafite ikibazo cya Rodrigo Goes usanzwe uza agabafasha kwera karindwa, akaba yaravunitse sezo yose ashobora akaba atazayigaragaramo, bagafata Valverde nk'umukinnyi mukuru ushobora kwiranja agakina iyo karindwi. Ikintu Valverde afite kimwe muri byo ni speed, strength na tactically ni umukinnyi wacenga agatsinda igitego. So bavuze ati iyi mediane ya Real Madrid nayo dufite, nta mediane bafite, na playmaker bafite, kwa kundi ushobora gusanga hari umumediateri uza agafata umupira wo muri defense ubundi akagenda awukinisha abagenzi. Murebye urugero kuri kipe ya Arsenal bafite Declan Rice ushobora kugira ngo ni umudefense kandi mu mediateri, kuko aba mediateri baraza bagafata imipira bayivanye mu izamu ryabo ubundi bagapanga uburyo ki umukino uri buze kure. Hawe no ku ruhande rwa Arsenal no ku ruhande rwa Barcelona urebye Pedri nawe aba mediateri ubundi nibo baza bagasura imipira miremire bayijyanisha kuri bagenzi babo. Ariko kuri Real Madrid kuko badafite wa Valverde, noneho bamuvanye muri mediane bakamujyana kuri karindwi, hanyuma hagati bakasiga Arda Güler. Bavuze ati Arda Güler ni umukinnyi yego yagufasha hagati yugarira, ariko ku rundi ruhande kuko nta playmaker dufite wa undi utegeka umukino, niyo mpamvu mwabonaga imipira yose ya Thibaut Courtois yayidegajaga imbere akayishyira kuri Valverde ufite ya speed. Ariho igitego cya mbere cyaje kuba kiri, yavuze ati ngiye ndaza kudegaja, ni assist ya Thibaut Courtois, igitego yishimiye cyane ahereza Valverde, ubundi akora control nziza. Valverde Yeremi ni umukinnyi wa Man City n'umunyezamu arasohoka Donnarumma, Valverde atsinda igitego cya mbere. So icyo kintu rero kuri Man City yavugaga ati nimba imikino yabo yose bari buze gutera imipira miremire bayidegaja, twe tufite playmaker Rodri araza kudusorera imipira yacu mu mpande naho hagati aho tuyishaka. Ariko ikintu ikipe ya Real Madrid yakinye yavuze ati nta playmaker dufite, na mediane. Urebye imipira ya mediane yavaga hagati muri Real Madrid mikeya cyane, kuko wabonaga imipira bakinaga yavaga muri defense yihuta ihita ijya muri za mpande za Real Madrid. So ku mukinnyi rero nka Vinicius Junior abakinnyi bari bahengamiyeho tactically, kuko bavuze ati niwe mukinnyi ufite mbega imbaraga umeze nkaho ari usigaye uhetse Real Madrid. Yafataga baro abakinnyi ba Man City nkuko nabibabwiye bakaza kumuheza ari bane, Vinicius nk'umukinnyi ukinira ku murongo akabakurura bose bakamera nkaho bamuhengamiyeho. Valverde uri kuri gatanu agasanga uri kuri karindwi ugasanga asigaye wenyine kuko bahengamiye kuri Vinicius Junior. Vinicius yagarura umupira mo hagati agasanga Valverde ni umukinnyi uri kwitaba imipira Vinicius bitamugoye, ubundi agatsinda ikipe ya Pep Guardiola igitego mu buryo bworoshye cyane. So ikipe ya Man City rero yakinye umupira mwinshi ugereranyije n'ikipe ya Real Madrid, ariko uburyo bwinshi bwari ku kipe ya Real Madrid. Ikipe ya Man City rero ubwo yafataga umupira, ikipe ya Real Madrid bya bintu by'ubustari babishize hasi, baba bakozi bose barakura kuko bari bazi ikintu baranira. Bafataga baro ugasanga bakinye systeme ya kane sinzi mba mwabonye mu kudefanda bakaba beza kuri buri ruhande, ugasanga Jeremy Doku arafata umupira, abakinyi Vinicius ndetse n'undi mukinyi uri kubafasha kuri kabiri niba ari Trent, ugasanga bamuhagazeho ari abakinyi nka babiri cyangwa batatu n'abamediateri, bakabasha kuzinya izo mande za Real Madrid kuko mu kudefanda babaye beza. Hanyuma bakina iyo systeme ya kane bagasiga Vinicius kuri point. Muri kubyumva icyo kintu, Vinicius akagaruka kuri points, mediane ikadefanda neza bose, noneho aribwo penalty yaje kuba ikorerwa kuri Vinicius Junior akayitera neza, nubwo yarashatse gutera paneka ariko ntibyamukundira. Umuzamu Donnarumma w'ikipe ya Man City ayikuramo, ndetse Vinicius yaje kuba ahita asaba n'abafana imbabazi, ariko kuba yatera ira penalty ngayiranekeza ko bari barangije kubona ibitego by'itsinzi bigira kuri batatu. Man City babona ko banayirusha cyane, confidence irazamuka. So Man City yakoze ikosa byo guca amazi mediane y'ikipe ya Real Madrid
kuko bavuze ati uyu ni Arda Güler urimo wenyine gusa, ndetse na ba Tchouaméni bajya baza bakamufasha. Bafashe umukinyi Valverde akajya akina ya karindwi, ariko bahengamira kuri Vinicius akazamuka agakina nka nimero 9, kuko nk'umupira Ibrahim Diaz yafashe yawuzamuye, ategereza ko umukinyi Valverde ari buze kuva inyuma akinjira kuri point nka nimero 9. Amaze kuwufata nta kindi yakoze, yamukoreho agapasi gato akanyuje hejuru, ubundi wita Valverde aroba umuntu atsinda igitego mu buryo ki bumworoheye, igitego cyiza cyane. So Valverde rero yaje kuba abana man of the match. Nekereza ko iyi umukino utaha noneho ikipe ya Manchester City izaba ifite akazi gakomeye, kuko nka Kylian Mbappe wari wagarutse yarebaga uyu mukino wa Real Madrid, ariko ku mukino wo kwishyura akazaba hari. Nekereza ko kuri icuro ikipe ya Man City noneho nta kabuza izasezererwa na Real Madrid, ariko ku ruhande ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Leverkusen ni umukino nabo wari ukomeye cyane. Ikipe ya Arsenal yabonye igitego yihushye akwiye cyane. Nekereza ko umukino ikipe ya Arsenal yakinye ntago batewe ishema nawo, kuko bategereje umukino wo kwishyura, gusa amahirwe aracyari menshi. Mikel Arteta kubona draw kuri Leverkusen n'igitego ukuntu cyari cyabuze, so yabyishimiye. Bategereje umukino wo kwishyura. Ni umukino rero uzabera kuri stade ya Emirates Stadium, ni Arsenal noneho izaba iri iwabo mu rugo. So ni amakipe rero mu Bwongereza yagiye abona navuga resultat zigoye, kuko ikipe ya Chelsea twavuga ko iyi Paris Saint-Germain yasezere kuko yatsinze ibitego 5 byose. Nekeza ko ku mukino wo kwishyura bigoye ko yazeremena iyi Paris Saint-Germain, mu gihe ikipe ya FC Barcelona rero ku rundi ruhande nabwo yabonye igitego cya nyuma kuri penalty bigoranye, nayo bayirushije cyane n'ikipe ya Newcastle. So ni imikino yabaye kuri iri joro, ariko reka tube ducumbikiye hano. Ndi ari Rwanda Imana Sport TV kugezaho, kanza subscribe tubane buri munsi.